binati o minahal kung matalon nun, okay. Dita karon sa land bank maasin nga naman guys, nga rin mata guys. Doon na tayo isulbad nga problema guys nga o nga hingarita sa kuan guys. Land bank maasin mo ni guys. Tangad do ma'am. Okay, mao ni land bank maasin. Diris kong sa matalong guys. Okay. Nganong arim na guys. Naghatod po tag-advice niya natay moral problema sa DBP. Mao nga kuan guys. Mao ni gatong kuan. Yang anong areta sa Land Bank maasin. Okay.